I drugari, dobrodošli u moj novi video i danas snimam Minecraft. Pokazat ću vam puno novih stvari koje su se promenile ovdje kod mene u svetu. Znači ova kuća i farma, sve je to ostalo isto. A ovdje sam posadio puno drveća i napravio sam skroz šumu. Evo ovdje nije ni izraslo, nema ni mesta da izraste. Ovdje još nije izraslo. Ok, i ovamo sam posadio ovo drveće, ovo drugačije. Tako da, evo ga ovaj rudnik koji još nisam istražio. Uglavnom ove rudnike ću da istražim u nekim sljedećih epizoda, tamo dole je iron. Onda ono što se još promenilo je da sam ove stepenice napravio. Sad vi ste vidjeli sve šta je gore, možda i niste, ali kad se popnem uz ove stepenice, sećate se one rupe koje je bila ovdje u ovom kao nekom brdu malom. Tu sam napravio sve ovo, znači napravio sam sav put ovdje, stepenice ove, da se dođe ovdje i neću da pravim nikakav ulaz, samo ću ovako da stavim. Onda crafting table mi je ovdje, mislim nisam imao bolju ideju gdje da stavim. Ovu zastavu sam stavio od onih, kako se zovu oni, ne znam tačno kako se zovu, ali uglavnom stvorili su mi se u kući. Ja sam ih ubio, dobio sam ovo, to traje još skoro 50 minuta, a sve ukupno traje oko 90 minuta čini mi se, što je baš dugo. Stavio sam ovaj njihov baner kad sam ih ubio. Ovdje su svi chestovi, tu ću ja čuvam sve moje stvari. I zid sam napravio ovako, razmišljao sam kako da napravim. Ovaj blok mi se mnogo svida, ovi stone brickovi, imam ih baš dosta. I pored njega sam stavio ovo drvo. Tako da ću da napravim u ovoj epizodi ceo taj zid. Ovdje sam stavio i krevet, uzeo sam iz kuće sve ovo. I vratit ću sve to u kuću. Ok, prvo ću da prespavam, zato što je noć, taman će kiša da prestane. Zato što kad zaspim prestane kiša. Ok, sad će prestane, da. Dobro, nema više kiše, tamo sam vidio nekog pauka, ali uglavnom krenut ću da pravim ovaj zid i skupit ću malo ovog drveta, ovog tu belog, jer ga nemam dosta, pa idem u onu tamo šumu. Tamo ima nešto malo tog belog drveta, tako da trebam sapling da skupljam. Imam 31, ali skupit ću još malo da ne idem tamo pa se vraćam svaki put. Tako da idem da posečem nekoliko pa ću onda da vam se javim. Ok, skupio sam stek i 23 ovog drveta, tako da idem sad da se vratim ovamo i da napravim to, samo da uradim ovo ovako da lepo namestim. Isto sam napravio kompas da znam kako da se vratim kući, jer sam video da mi neki pišu u komentarima da napravim kompas. Uglavnom taj kompas radi gdje ste zadnji put prespavali. Uglavnom ja sam tamo zadnji put prespavao. Ne znam zašto mi ovamo pokazuje. Verovatno zato što sam tamo jednom prespavao kad sam išao u šumu, pa sam poneo krevet negdje u avanturu kad sam išao. I onda sam samo prespavao i vratio sam se ovdje. U sljedećoj epizodi idem u avanturu, tako da ću da snimam ovo, možda nađem neku selo, nadam se da ću da nađem. I meni će da bude zanimljivo. Jedva čekam da odem tamo, samo da sklonim ovu zemlju. Znači ja ću da srušim sad sve ovo i onda ću da krenem da pravim ovaj zid. Ok, skinuo sam sve ovo, tako da ću sad da krenem da gradim ovaj zid. Ok, stavit ću ovako. Da, ovaj treasure map, a ne, ovo nije treasure map, ovo sam ja napravio sa jednim kompasom i sa 8 papira. Tako da, evo tu je moja kuća, tu je farma, ovdje su stepenice, onda evo je ova platforma od drveta.
ovo malo kameno, to su ove stepenice i ovo nisu stavili zato što je ovo ispod ovog, tako da se ne vidi. Uglavnom krov ne znam da li ću da pravim, za to nisam siguran, ali dobro, vidjet ću. Ok, ovo sam pogrešno stavio, treba će mi dosta vremena da ovo izgradim. Posle toga ću sve ovo da uredim malo. Ne znam od čega se prave saksije, to ću posle da vidim, mislim da se od onih cigli prave. Tako da ću da probam da napravim saksije za neki cvet da bude malo lepše, a stavim tako. Ok, stavit ću isto još nešto da malo ulepšam. Bookshelfove, odnosno sam mislio da stavim, ali na kraju neću zato što mi treba za čaranje i tako dalje, odnosno za čaranje, tako nešto, nisam siguran. Ok, ovo tu. I isto mi bookshelfovi trebaju, ne znam za šta beše, nisam siguran, ovo sam slučajno uradio. Sad je ovo različita boja drveta, da, napravio sam ovo, tako da to mi neće trebati. Ajde da prespavam, pa ću ja nastavim ovaj zid da gradim i javit ću vam se kad završim sav ovaj zid koji trenutno gradim. I da, isto dok ovo gradim, sad sam se setio, mogu da idem ovamo ka gore i onda samo skočim na krevet i neće ništa da mi bude, ali to ne mogu da radim ovamo zato što ovdje možda i mogu, ali ovamo kasnije ne mogu jer mi je krevet daleko. Evo, skočim na krevet i ne bude mi ništa. Ok, završio sam ovo, evo sad ovako izgleda. Tako da ne znam stvarno šta ću ovdje da stavim. Mislio sam da kad odem u Nether napravim glowstone, uzmem odande i onda glowstone stavim, pa preko tog glowstona stavim onaj tepih da se ne vidi, a glowstone mi daje svetlost. Tako da bi to izgledalo dosta dobro, da baklje ovako ne bi bile po podu. A stavit ću ovdje neke čestove za napitke, na primjer, onda sam mislio ovdje negdje u sredinu da stavim tablu za čaranje. Još nisam uzeo obsidijan, u onom čestu tamo mi je diamond pickaxe u ovoj tu kući. Tako da ići ću po obsidijan pa ću napravim tablu za čaranje i sve ću to da uradim, ali u sljedećoj epizodi ću da idem u avanturu. Probat ću da nađem neko selo, možda da nađem piramidu ili tako nešto. Znači ići ću u ne znam tačno kom pravcu, na primjer u onom tamo, zato što mislim jedino tu vidim da ima ove platforme, kao da ne idem čamcem skroz ovamo na drugi deo gdje je voda. A tamo ja mislim da ni nema ništa, mada otkud znam tamo nikad nisam bio preko ovog dela. Znači tamo je samo onaj brod što vidite, mada nije samo to zato što se vidi i sad ću da vam pokažem šta. Nalazi se isto neko drugo ostrvo. Sad ne znam da li je to ostrvo ili šta. Evo sad ću ja pređem ovamo, samo da me ne ubije neko. Ok, dosta sam gladan, poneo sam hleb. Da, od pšenice sam napravio hleb i sačuvao sam malo za krave kad ih dovedem. Glupo je što se ovo mala neka pustinja, ne. Ovo nije veće, ok, ovamo, evo ga, ovo je jedno ostrvo i tamo je nešto, tako da to ću možda da istražim, a možda ću da idem u drugom pravcu. Ovaj brod sam istražio već, tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!